Okay. Pangalan, tao, lugar, pangyayari, English. Okay. Christmas. Wow, paano? Christmas. Christmas decor, Christmas bonus. No. Pangyayari, Christmas Yes. party. No. Masquerade, No. Christmas party. Lasing. Lasing. Christmas. Nangyayari pag Christmas. Pag Christmas party. No. Pagka Pasko, nangyayari siya. Family reunion. No, hindi. Kainan. Hindi. Christmas party. Nakabahan Christmas program. Hindi. Alam ko. English. Oo. Okay, Christmas. Ang kulit naman, English. Mga tao. Kanina pa yung English. Mga tao sila. Pwede. Mga tao sila. Hoy, Hindi. time. Nangyayari pag Christmas. Christmas program, Christmas Hindi. party. Naulit na yan. Christmas. May salitang Christmas sa umpisa? Kaya dapat. Wala. Pero mga tao sila na nagpa-party. Kasi diba kanina? Hindi. Nagpa-party. Hindi. Nagkakasayahan sila. May ganon? Nagkakasayahan sila. Nagkakainan. Oh, time! Nagkakasayahan lang. Pwede. 20 Okay. seconds. 19, Christmas carol. 18, 16, Christmas carol. Christmas party, 17, dan, Wala. Christmas. daran, Dyan, dyan. daran, 5 seconds. Hindi. Oh, ilan? 9, 8, Tan, 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 7, tan, 3, tan, 2, tan, tan, 1. Ay! tan, 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 tan. Zero! Activity. Ano kaya yun? Oh,